Venera kvadrat Saturn. Odnos Venere i Saturna u kvadratu simbolizuje nedostatak samopouzdanja, sumnjičavost prema partneru, ljubomoru, strah od napuštanja, pasivnu agresiju i sebičnost. Ovo su osobe koje nisu u detinjstvu dobile pravu ljubav od roditelja i imaju problem sa ispoljavanjem sopstvenih osjećanja i strah od odbacivanja, kao i probleme sa finansijama. Partner može biti depresivan, preozbiljan, krut, škrt, a nekad i bolestan. Često postoji žrtvovanje iz nekog razloga i ostajanje u vezi. U odnosu se ostaje zbog sigurnosti i dužnosti, jer i pored nedostatka topline, partner može obavljati obaveze u braku i biti posvećen. Nekada je u odnosu prisutna pasivna agresija, ćutanje, dosada, postavljanje ultimatuma usled nemogućnosti da se bude otvoren i potpuno iskren u ispoljavanju osjećanja. Venera želi komunikaciju, dobru atmosferu i razmenu osjećanja, ali Saturn ostaje rezervisan jer je za njega pokazivanje osjećanja u obavezama i samom trajanju braka. Često postoji velika razlika u godinama između partnera, bar 7 godina i više. U nekim slučajevima se dešava raniji gubitak partnera, mirenje sa bivšim ili razvod. Za ove osobe je najvažnije da prvo nauče da vole sebe, a onda i druge, i da rade na promeni svoje hladne, sumnjičave i rezervisane ličnosti.